saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa monza cia muthenya mwenda mucecia wati ndata ni cia vika saa cia Vilingi wa Mauvoo kumanithia manola mekikite lembeta inite ukamba na Kenya yonde bakube na basa na ku na wonene na itugo sala mitandao yetu yamekomo kana ile kana ukatuma utumani wa kumukube kusila ile itacho ukienda mwitano wa mbele na Ndero TV watu nenga woni wako nitugo that iko sisiana nitugo that soma neta wa Steven MUEMA na ndatu ambesi Mauvoo kumangalika usia mwingi commissioner wa county ya Kitui Erastus Mbowe no akule makibo na tongo ange mubakani wa Kitui na Tana River kukaba mwena komanda usongi wa idhoko ile kusia mubakani wo kwa ilungu yasa ainene akoya masumwa ila yisekuru mbwende wombola kana nekenda kubikia mugo zama ile kusia obone kwedwa na atumia kumangalika usia ile alama eta idhoko mamanyike na kose wa matambia maki meya ona mugo uyibikiwa kabinda ne kaumbone wa kani aidhi mangamile gulwa kuide dekani sia andumake tuiba tena wewe no lina musangi no kutueleza. County Commissioner wa Kitui Erastus Mbowe ni watu isekikalo kya kunena ni sia Mauvoo na ikalima ward ya Sikruva manele ngomeni wala ikali amedhito kwa ivinda ya samonya masoni ya idhimanga mile kuma county ni sia Tana River Garissa uvamwena wajia Mbowe ni wa madha ikali akudhinikiwa ni serikali ya makulia nende maikose mea moko nindi kuwekea serikali wiyawo. Hakuna haki ya mtu kulisha kwa shamba ambalo si lake. Na ukishafanya hivyo kuna sheria unavunja. Na mkono wa sheria unastahili kukumbana nao. Hiyo hakuna kuomba msamaha. Naye mvunja sheria, ukivunjiwa sheria pia wewe usichukue sheria mikononi mwako. Achia wale ambao wanatakiwa kutekeleza waitekeleze hiyo sheria. Ona huyo voe kalima isio ini monania kulia kuyaniwa ni utuo wa kikalo kievala mamenda idhi ama ngamile kuivetanga vio sio ni ii. Kwa Somalia mayoka kwa ndele elite. Mayoka through the peace committee ya Tana North na peace committee ya Kitui County. Nundu mayoka ni masioke mpaka tu Tana River North County. Masioke ku na kithima kiuma kombo ye ni magwe kiwo wapebe maji onole makatumia nzia ya water bulsa ni magwe kiwo kiuma twako mathima nyinyi zingamele cia ku exactly to asia hii makombo ete igima ilagi na kiwo na futu umwe kumagimani tiko futu umwe kumagimani tiko na tikuwebe ingini maelese kana kavindani kama ende kuyumba ni sevinda ya mbanda ngamele ina ile sethi ya wambingini mokia simanange ya miunda yo kwisila chisile thekani siandu ikwananga ngamele sio ni mbingi kiasi kana maitonye kuikontrol wethi kwananga kila bandu kwitha ngamele itatu ngamele 10 sikwananga miunda yandu na twende tevindia kobanda na hivi tuyanuma miunda tuyanuma kwithia ngamele kutu ya siai nundu bala makombo ete ni kiwo ni yimagyo ukena magweke geima bila nosio Mweni matina ule na mwikaliwa kasiluni ngodini yangu mene ni watu la mutia kaliala makombo ete miunda yokwe aidhi ama ngamile kuelisa kanani mo matumitwe aidhi ama tevetanga isio ni ii wana iji wa kasiluni na ngomeni atutaki waria kwetu huko sio samao wananchi wa Kasiluni wambaki Kasiluni. Juu wakati wanasema ati tuko na usalama, wale wameuza machamba ni watu wachache na wale wanasumbuka ni watu wengi. Kwa hivyo wao wachache wanauza machamba, waondoke na waria waende wakauze. Sasa visima hapa, waondoke na waria wakauze visima. Na hiyo ndio ukweli. Na hiyo ndio chao. Ukweli unauma, si ndio? Mtu akikula pesa hata akiwa kiongozi akule pesa ya mwananchi wa Kasiluni, mimi nitakuja kusema hapa ukweli amekula pesa. Tafadhali hapa tumeishi miaka mingi, si ndio? Watu wa Kasiluni hapa tumeishi miaka ngapi? Mingi. Hatukuwa tunaona hii sura hapa. Lakini hii kizo kuna mtu ameingia hapa anakula pesa ya waria. Na huyo atoke kiuso, watu wa
kazuri mwakae na amani. Hatuwezi kaa hapa tukose kupanda, tu hatuwezi lisha. Juzi watu wetu walikuwa wamekonjeka ugonjwa mbaya huko. Mliona kiongozi wa serikali hapa ameenda kuangalia watu huko. Atongo imama kanisa na moni makule serikali likile na kumetana ekali vala madhayo maingi mavikite kwa sokumana na nduthi isia aithi amangamile na ekali maisio ila simu vakani wa kaunti ya Kitui na ila mutu ya Tana River. Ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingia yolo kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Tuisonga na mbele kivu munene wa Tala Francis Mulinge na MC wa Kisio kieni makuli ya NND sioni sionde na muno kaunti ya Masako makasobe ya Melati ila yumete kuisilikali kieni tina wa amama NND kuma sioni siya matungulu kwa mbesi ya kwananga kana kungia mali ando boisi ya kaunti atongo yayu ni momia wetano kana ni momia kani mubione kana alame ya kuika maundu awethe ni mose wa matambia mai makimea. Kilondo wonde ukanasia nosio wa gono huku wazo nde kwa masido ni kawataka kiwo na tuile ni kwatita report kana pe andu maende na vandalize pipes ila sieketwe na water points ila sievo pa onse anila sieva bakube na tiukite baraza nino nikenda tuka ku address issue isu tina NND na nenge baraza ye nene na NND ni metha me very cooperative na nitwabikiyo bandu baseo nundo nitwabikiya bandu bangina kwenda utabu andu ala metha makwete kiucha nanga kwa nango systems na nitio deal na mo nundo na inetha ne binde seo ya o kumane tuthangu genda matwandike andu ala me ushukutamo anenge lati wite kalende tisisi otukalatasi tu nitioka solution ya the nosu anenge tatabya nende masisi ona omethe mengono nikenda withie mona ndo suspicious bakube na ndoboi nitatabwa immediately na nitwa vao kana itu thukuma imuta team nikenda the nosu tutone umina nukite kusisia nina provincial administration chief na assistant chief wa Chaume, assistant chief wa Sengani na chief wa Tala na water officer Margaret pala twetha twinene na NND nikenda tunengane chambe tunengani okani ndu be andu me na mituo ya kwananga bebeleki na nitwanena na NND na twetikala na bebeleki ndu kusobe wa nelathi mbanangiku na nengane mbesa twike repair yayo achakeli itunge ya serikali wa kaunti ya Masako mubea munene nundu ni katika wa muradi umwe ula mheshimiwa governor wa Vinya ukwitha aibika pala twetha twanene na NND undu tuko kulia mheshimiwa governor waitu undu muradi tu wo expand. Tusonga na mbele valamsi wa Kinania Francis Kavyo wa umya wetano kwa ngwatanio kwithona ngwatanio kwa NND na tongo iva kaunti ya Masako ipindane ye utongo imo wa serikali uende na kuivanga nekana kumolo tama minister na maafisa NND ni wa mevia yeke wathukani wa kaunti ni Kavyo ni waelesia kanata MCA nimekwenda kwatenia na ukaba utongo kana executive kuekethia maundu ala manathite NND ni maniwa maundu ala manathanite vindani ya kwikunia malewe. Francis ingine wakule ukaba uwa executive kana utongo kuthinikia Melati le ambiwe ni serikali mbetuku na makumino kilelo nikana ekalima Masako maisha moma kaile na witano wako kwa NND kuma kithioko kuthioti na mulolongo sio kimau na alame kuya kibao ni mwala ni thionthe tukwatane nundu governor na maundu masio kwa mwaitu no kwitha na kinandu cha wikwatio pala mwaitu andu mamuika matonya kukwata mbesa na makeyukilia kimaisha na toisia upande wa agriculture ni thwe paaya grassroots twibange ni kana tukabikie kutethesia governor wa Vinya Ndeti ithwe ta MCA twendeya kukusia kana ni tumukwata mbau tukune wiola witu twaile kwika wa oversight ni kana ekalima Masako makabikie kunika na tuimutungia muvea nundu takisio cha Kinanie silanga wa chumbio yune wendeye kwenzwa chumwa chukite twikwatisya malelo nimeambisia kusevwa na twikwatia twaendeya nekinya yu maundu nimekwaila
twinene ya maundu ma wima wa mwi pe sibitali vaya kisioni cha Chumbi kitawe Timboni, ila ni one of the flagships ya governor twinake wa Vinyandeti, ila wae muyumbe wa Kathiani, aso twikwatia kati wa hospitali sio twikithwa level 3 ni tukwata funds ya kumiminukililia ni kana withie nundu wa bala yithitwe ni kutonya kusava andu ma Kajiado County na okethia ni yathumu cia hospitali wa level 5 wa Masaku muiyo munene na elambanga cieke ka Mombasa Road ukethia andu ni matonya kwitanwa kwa mituki. So ni mwetu kwikwatia miaka 5 yithela ni kuminukililwa na tuyona andu maitu mayiitwa bau ngaliko ya kisomo cha ECD. I think kwisio mbingi wasisia Dhulune Kinanie Moria ku ni kundu ciana itembea kilomita mbingi ciendete skulu twana tunini. So ni wikwatio wakwa kana kwisila muvea wa kisomo ni tukwata alimu na tuikwata ilasi ni kana ciana citu withia no ciasuvika. Nene mwana musia isi hatu ambao sembo dhio mwane vanini ni tusio kadhatia na Mauvoo kauta. Uteti ni kuipwa bwania kana nyundu mwina kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni no sindi wo ni shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala. Tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma. Wise ni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day, but our opponent's tactics, they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulitangie. Wamanya i nasio i no siesi. Nake ukomele katikati nukusa siairula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wenda turunguni akula ndio gavana wa Kenya. Maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli ciombe ni undu mwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered anality. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathandatu kwambia saa 4:30 cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa wale kimwe wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndine wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonte ometoke ni mutanisia wambie ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woniye kuyanza ni mauso wesia niwe atikoke
mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusangongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Utongo TV kwatanyo ya mukamba ni Twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandiria nanema no manidwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Utongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Utongo TV ngwatanio ya mukamba ni Twafika Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni twasioketha mwana museisia na indi MCM oloto mbungeni ya kaunti ya Kitui Jacinta Mary mwoni ungua chama cha Wiper ena utanu itina kuikala kuona ndoto yake iyane Jacinta ula yune MCM mbungeni ya kaunti ya Kitui anatue emusikali wa kanzo mbungeni no na kiones masialo niwe kalilende na ake na atunengange wenu. Jacinta Mary mwoni MCM olote bungeni ya kaunti ya Kitui ngwa chama cha Wiper ni umakati wa memba miongo 5 na mwanza mambunge ya kaunti ya Kitui alama na yeke vito Jacinta Mary mwoni wenu. Jacinta Mary mwoni ometa wadini ya kiomo chedhani kilioni mbunge cha mwingi wa dhulone wa suwa kaunti ya Kitui balona adhukumamia koni ya bunge ya kaunti ya Kitui tamusikali serikali ni mpitu. Jacinta maundu motongo edhito imamelele matakwa ibinda iasa indenziasi ya kuliko tongo inesi mwaya. Jacinta kwa ibinda imwe adhukumawe ya wako dhesi sio musini wa mwingi serikali inesi ya mitiuko itanamba kwa mbea vala wandikiwe ni mwingi tauni kanzo tamuosanya wakoti musini wa mwingi kana musikali wa kanzo vala wambeleli odhukumawa kuvina ala kwa ibinda yu meta wa makanzala vala kueta waya wota wosu ita madhina maingi na kibudhia ila wadhi kuwasanya koti kula kui NMB indi omesia otondo kuelesya kumala mina skulu nina andike takasho gambia kyo baba mi tatu then after that nendie kwekate nina andikiwe ta muskalo wa kanzo mwingi town kanzo na thukumapo na andikwe 2012 mwe wa nyanya na kalabu mpaka mwe wa katatu twalike 18 2013 niono kie Kitui County Assembly na wa serikali sia metiuko siambia mwaka nwangilene 13 Jacinta ni wambati sendeve na ande kwa miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui tamusikali vala wathukumi kuma mwaka nwangilene 13 muvaka mwaka uu wangilene na miongwele na ile Jacinta iweta waya wa uskali unaina maumo tamundu muka kwake yingi kivuthia cha amwe mamemba mabunge ya kaunti ya Kitui kumana na waya wake wa uskali vala kuwete tina kwethia manatwa isi andambo kapa na memba mabunge ya kaunti ya Kitui amwane manevathana utena yake kumana kwethia te memba wa bunge ya kaunti ya Kitui indi eo muthukumi wa kawaida kana noka katika Kitui County Assembly inethiwe ni close vala ve ma MCA na wethia vala makudi na kwa ningwethwa ngwendewa ni kupathi ni kwethia nenda kwikala bakubi na siasa tumumaloga na ma MCA tukathio kundu lakini wethia ma MCA tisa makwana muthukumita
ta mundu we maana ta mundu we utonya kutwika kindu ingi ni waweta kwithia nesila mathina maya mutulangoni wendeye na wia wake na kwithia endete kwikalanya na atongo na kumethukisya indi amwe mayevathana nake wia atumwa ekana na woni na kielelo cha kukunea maleve chama cha Wiper Valeti na methenya mivuthu nyuvani munene utwaiwe unakunea maleve atete ala manongamite ungwa chama cha Wiper ona kwithia mwanya wa kuthinda mbukani cia kiuteti ata na ukwata kwithia anela kianda cha kusunga miako ya bunge akaunti ya Kitui akwata mwanya usu nono malukana kukunea maleve atete ma chama cha Wiper itino nyuvani kutwaiwa na memba mabunge akaunti ya Kitui kunyuvwa chama cha Wiper ne chatangasia mianya kwa alama kwenda kwolotwa ne chama kiu kutuma valua makuletia mwanya usu Jacinda ne wosi efusoyiu na kutuma valua kuletia ne wa mwanya usu indi wethia enanzika nde kwa tefusoyiti na kwithia amama na kuletia mwanya usu manae na masieto manene mbesa na nguma sio tongoi indi kiswanio chake cha kwithia eyumete muno kuthukuma chama cha Wiper anae na woni kana notonya kukwata efusoyiu kindu giki nomination na ki expect yani kwithia nithite ni loyo jamani kuma 07 ona ndeke bande na mwaka wa 2022 ila nonye tu apply nina apply nina expect ya kukwata nomination lakini inoka kwa laisi ni kwithia banae andu manene muno na mena expect ya kubaluka na pia mena expect ya kwithia nyeno nitonye kwithia katika list yesu so kinethia na challenge nene na kiambo kumbwa muno Jacinda iwete tina livoti kukesieto yake tumbithitwe kanzeti ni ta memba mwoloto wa bunge akaunti ya Kitui kina kindu chosenya balono CFSoyina kutungia movya mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na inde savale yako yake vito ya mbesya Mwani Jacinda Mary yumbunge akaunti ya Kitui kwatwa kuvingwa matuki 11 vala Jacinda kueta sikalo cia mbunge isiambe akathacha mutalatala ya kuthinikia mwa wa kivu kaunti ya Kitui na mavata ma amwito na amwika vala kueta kwisila memba nyanya ima mbunge ya akaunti ya Kitui akamakulia kukwata mbo mutalatala uno kana kutethia enende ma ward yake ya kiomo chethani tunamine kuya kithitu tutaleta tuvingwe mbunge rasmi na ngethia na mjadala wakwa wa muno yuthi na mwaitu nukwithila mwaitu saingine tuvinyiawa na kingi ni kivu ningeta mjadala wa kivu nundu wa kwithia kivu ni challenge muno asasa kwa ward yitu ya kiomo chethani ina thina mwingi wa kivu na ngeta mjadala na ngukulya enzangu heshima enzangu mangwate kwoko nikana tuvitu kithia tukwate at least borehole kila village Jacinda imathuthia andu onthe kwiyetikila vamwe na wia ula methukuma vamwe na kwikia kivito kukamanenga usunge utemelilo ingi imatungia muvea tongo ima chama cha Wiper kwondwa kumwolota Emoskali muvaka memba wa bunge ya kaunti ya Kitui vala manoni anutonya kuthukuma ta memba wa bunge ya kaunti ya Kitui ni kwate numa pasa kuthambia sio cia kanzu ya mwingi sokoni na ni mwiso nondu andu ma kuthambia sio mumangawa ine zileta mathina maingi bakana avika kulika ta muskali wa kanzu pala tu mangawa na kulelengwa na andu twathi umetia koti na mpaka kufika no kapa Kitui County Assembly ta muskali wa mbunge neka kujuthia andu onthe na thukumi ala tunatha namo bumea kana pepa andu mundu utuma kila kibone kumwikwatia ngai kwiyumia maunduni tuyona ithio zeno tutone na kwithia Jacinda ambesi ta mundu wa kuthesia sio cia awanda musini wa mwingi kwasanya koti na muskali wa miako ya mbunge yune memba wa mbunge akaunti ya Kitui anengetwe kianda cha kwiyaya na kukunikila utomi wilo vya cia mwenende wa akaunti ya Kitui kwamba tungia ngai muvea nundu wa kuona nitonya kutwika mutongo wa Kitui County Assembly na mutongo wa youth na mutongo wa ibeti ngitungia party leader wako muvea munene vyu uteke thimo nikuthia no nonye na ilete ikumbolota ndwike mutongo waka na wa youth katika mbunge ya Kitui County Assembly mbunge ya Kitui niwo mundu wiwoni ndakusango na nikavamo minukile wondo kwimwambililio wawo twimwendea Jacinda vindesio ithukuma enenthi ma ward ya kiomo chethani kwisila mbunge ya kaunti ya Kitui ndirivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Nito Onesmus Chalo nene mwana musesia ni muviano ndo akusesia kuma mwambio mbaka muthia ni twavika muthia nita wa Stephen Mwama tuko manelengi kwendani kwa mwe